tumusange yavanguye yaratwemereye twese ngo tuze. Ejo nashakaga kuvuga ejo Yego. tuzirinde guhisha umuruho icago, tuzirinde guhisha umuruho ngo wibeshe yuko wowe utarushe kandi urushe. Yego. Tuzavyirinde mu by'ukuri, tuzirinde guhisha umuruho. Bano bacu tubana baza badevelopa akantu kose bakakubwira ngo nuwuhisha umunsi umwe uzataraka uhinduke nk'umusazi. Tuzaze twirinda guhisha umuruho. Nimba warushe ukaja mu masengesho ukumva udashobora gusenga wenyine, Yego. ico catumye duhabwa abashumba. Uzaze ugenda wegera umushumba umubwira uti wa mushumba wanje we, mfite ibi bintu bihebenyura mu mutwe no mu mutima ndarushe. Imana izazituruhura ikoresheje abagaragu bayo. Imana izazituruhura ikoresheje abantu tukwizeye, ariko tureke guhisha umuruho turawugira. Narababwiye ngo uri hano, imiruho dufite hano iri mu kudukura mu masengero kanadukura mu vyizerwa. Dukura mu vyizerwa ugasanga umuntu atagisenga pe twarakambukiwe. Nagiraga papa wakunda gusenga cyane, mugatanga ngo bahasenye, aja mu Marunde. Yego. Bagerayo asanga bene wabo bahabaga, bene wacu bahabaga batamenyereye istile yiwe yo gusenga. Arahaba agerageza kubabwira, kubigisha uko byari, uko iwaza bikora. Sinzi niba byarafashe ngo bucaragaruka ikigaraza kuturamusa. Ndamwaga nsaba amakuru iyo mwagiye. Arambwira ngo mu Marunde ni kuri bwubu, ngo ni ku ese gute? Kandi namubwiraga mu stile yindi nyine je kagira ngo none niyo wasanze ubuzima bworoshe. Yego. Waje kunsubiza arambwira ngo wegeze mu Marunde ngo nta munsi n'umwe bavuga ngo kuri kudubu. Kuri we cyari gitangaza kabisa. Twaza tuvugana ejo ngo kwegera Imana, abantu bazi gusenga, barya bazi gusenga. Yego. Bari bazi kuja mu maombi cange mu ruvunga cange mu makanisa twatindamo, ugataha vya bintu byose bakubwiye byakemutse. Nubwo bitaba byakemutse 100%, ariko ukumva ni nkaho byashize imbaraga. Yego. N'ikimenyimenyi muzarebe divorce twari dufite iwacu. Ndagira ngo bacu bayigeze kuzandikaho igihe yahoze arangiza isikre ya mbere, yavugaga ngo ni 0, donc ya kubanti 100 yashoboraga kubona n'umwe. Bari bakeya cyane. Yego. Ariko kubera umuruho dufite hano, umuntu mu kuva inyuma akavuga agasohora kamere yiwe yose uko yakabaye. Uyu ni wa muntu twabanaga, uyu ni wa muntu twatuziranye. Yego. Kandi kubera kwibesha yuko bashobora kujera izo situation zose, bakagira ngo none nimba batandukanye ni bararuhuka, bashika bakawacana. Yego. Basanga kirya kintu camurakaje kimuteye uwundi muruho mwinshi cyane. Abana bafashe comportement yindi kubera yuko umuvyeyi umwe adahari. Yego. Kangaruka inyuma babwire ngo tureke guhisha umuruho urahari. Amen. Kubera yuko hari Yesu yaraduhamagaye ngo tuze tumusange araturohoka. Yego. Kaje ku gice cya kabiri cyayo, yaravuze ngo munyigireho. Ndashaka ko dutinda kuri iyo jambo. Umunyigireho yuko ndo umugwaneza. Yego. Kuri turi mu kugenda dukopa ibintu by'abandi, dukopa ibintu by'abandi, twaruha tugakopa n'ibintu bibi byose bishoboka, byose bishoboka.
Yego. ko nabibabwira yuko kubera yuko muri abakristo mwaje gutarama turimo gukopana turimo kwigana nabi. Yego. mu baefeso ibice bitanu by'abaefeso bibiri zivuga ngo mwigana imana aba mwigana imana nk'abana bakuru. Yego. wigana imana imana niyo kwiganwa kubera yuko ariyo yatwemereye yuko izadushorera, niyo yonyine iturangaje imbere, niyo nyiri byose mu by'ukuri. Abayizeye bazi yuko muri we duhabwamo byose. Kwigana imana nk'abana bayo. Yego. Kwigana imana. Yego. Yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza. Hano wenda hari abantu bamwe bataragira amateleviziyo, cyangwa hakaba ubwo wenda amateleviziyo y'ahantu hamwe usanga bagifunga ntibatange freedom yose. Hano abana ba hano bazakurikira udukartuni tuhaba. Yego. Ugasanga utwana turi muri cartoon muri televiziyo ko turasimba ku ntebe, tugasimba tukaguruka tukamena amasahane, tukamena ibintu. Waje ugasanga n'akana kawe nibyo gagakora. Ugasanga akana kiriwe kuri televiziyo kakagira ngo niwo muco, nizo nshuti zako, niko ibyo gakora nabyo niko gakora. Yego. Hano twahasanze muri bino bihugu twagiyemo turi mu kwasanga abantu bitwara uko bashaka barakubwiye ngo freedom ni freedom. Bibiri zitubwira ngo twari imbata z'ibyaha. Yego. Ubushe duhinduka imbata z'umwuka. Amen. Tukira abacu ngo twige. Tukiri mu byaha twari imbata za byaha twakoraga. Yego. Umunsi twabivuyemo twabaye imbata z'umwuka. Niwo twumvira. Yego. Niwo twumvira, niwo dutegeka. Ijambo ry'Imana twiga mu rusengero. Yego. Twiga iyo duhora turisoma twenyine, niryo rikwiriye kuturangaza imbere. Yego. Niryo dukwiriye kwigana. Twese batwigishije rya jambo ryo mu Bafilipi ryo mu Baroma 12. Bivuga ngo mukishushanye n'abiki gihe. Yego. Mukishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Kubera iki batubuza kwishushanya n'abiki gihe? Kubera ko bafite yabo misho, bafite uburenganzira bwabo, ibo baracayoborwa n'irya kamere ya kera. Yego. Hakabubwo twibagirwa yuko twabaye imbata z'umwuka. Ndashaka kubabwira yuko twigana Imana. Amen. Yesu yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza. Yego. Muri kino gihugu naje gusanga ibintu byose bibaho, ibintu byose bizabyikwa byose uko byakabaye. Iyo wagiye mu kazi ka hano baza bakubwira, urabona kera twagaza tuja kurengeza ikintu ukamawuna mu karengeza uko ushaka. Ibo hano baza bakwigisha ngo nuja kurengeza ikintu kiremereye use n'ufukama. Ikintu cyoroje cyane bakakwereka ukuntu urengeza kubera ko abantu bino kenshi na kenshi baza barwaza barwayi, bakakubwira ngo nuja kumurengeza kurusha ibiro uzaza kugenda guke. Yego. Urumva cyakagombye kuba ari ikintu cyoroshe, ariko baza bafata umwanya wo kukikwigisha. Ubundi waba ukora mu kazi runaka bakakubwira ati hano ntukaze witwara gutya, nubwo uyu murwayi ameze gutya uzaza umwitwaraho gutya. Yego. Ibintu byose bizabyikwa. Kubera ko abakristo turi mu kurangara tukagira ngo tuba dukora ibintu uko dushaka mu by'ukuri. Yesu yaravuze ngo munyigireho. Yego. Munyigireho
kubera yuko ndi umugwaneza. twige ukuntu tuzaza dusubiza abandi bantu, twige ukuntu tuzaza tugendana n'abandi bantu. nimba batubwiye ngo dukunde abantu bose, twige ukuntu ko bakunda. tujibaze ni gute umuntu yokunda abantu bose. nimba bishoboka mu rwacu ruhande, tubane n'abantu bose amahoro. nimba barabitubwiye gutyo, tujige twibaze uko bishoboka. birashoboka kubera ko hari abandi babana nabo ashobora kukubwira ngo wenda ngize nta kibazo afitanye n'umuntu uwo ari we wese, cyangwa nimba yarakigize wenda yakigiranye n'umuntu mu myaka nk'itanu ishize, agize nk'imyaka nk'itanu atarahura n'uwundi muntu. Yesu yaravuze ngo munyigiraho ndi umugwaneza, ndoroheje no mu mutima. ibi bintu uyu muruho tubamo, iyo wabaye mwinshi uza uduhindukira nk'ikigaragaza. iyo wabaye mwinshi uza uhinduka nk'ikigaragazo. waza usanga waza ureba ukuntu tubanye ugahinduka ukabana n'ubundi muntu, cyangwa ukabana n'abandi bantu ukaza ubabona ari ibigaragazo byawe, kubera yuko babonamwo ya kamere ya kera. nawe ugahinduka ikigaragazo cy'abandi bantu. Yakobo yaravuze ngo muri bya bigaragazo ukwiriye kubyihanganira. wahirwa uwihanganira ibimugaragaza, kuko namara kwemererwa bivuga yuko atari jewe jenyine abigaragaza, kandi ntabwo ari wowe wenyine. nimba unacitse n'intege utatekereze ko ari wowe wenyine. ni byavuye mu muruho, byavuye kuwuhisha, byavuye kutamenya uwubwira, bihinduka ubona ari umuzigo, ari umutwaro utagira ukungana, udashobora kwihanganirwa. nyamara nimba abandi bashobora kubyihanganira, ibyawe byo kwihanganirwa. ibyawe byo kwihanganirwa. niko ndashaka kuvugana n'umuntu uri hano woba wararushe cyane, cyangwa woba wararushe uko yoba yararushe kose, iminsi yoba agize arushe, mu by'ukuri haracyariho uburuhuko. Amen. Yesu aracyamuhamagara hamwe n'abandi bantu. ugenda ureke guhisha umuruho wawe, wegera Yesu Kristo umusange. muri ya ndirimbo twavuze ejo, muze ugende wenyine mwihererane. mwihererane kabisa, uyibwire wenyine. habe no kwitonganya rimwe na rimwe, ukayibwira uko ushaka, ukayibwira uko ushaka. woyibwira uhaburira uyibwire, woyibwira uhaseka uyibwire, woyibwira warakaye uyibwire. kandi si wowe wenyine, uzaza wibuka yuko narababwiye ejo nayo nahagaze yibwira yarakaye. Imana ikamusubiza yona neza cyane, amusubiza neza rwose. iyo atarakaye azi yuko barya abantu bose bakwiriye kugira. wa muntu mwakoroganye, wa muntu uri mu kubona wakubereye ikigaragazo, Imana inacamwinginga ngo azayisange. nawe naza musange, nawe naza musanga mu rugo cyane. ugasanga we kurarizwa nawe, Imana iracamwihanganiye. wowe kurabona yuko yakunaniye, Imana iracamukunda cyane. kandi n'ikimenyimenyi ni uko baza bakagenda umunsi yakijijwe. baza wibaza uyu ni imyaka wakoraga bya bindi. nibo barya baza batanga ubuhamya. kavuga ngo hahirwa abihanganiye ibibagaragaza, kuko nibamara kwemererwa iyi miruho yose icya mbere tuyishire umwami Yesu. Amen. icya kabiri ninatunanira tuyibwire n'abandi bantu. Bibiliya ivuga ngo twikorerane imitwaro.
nimba ivuga ngo twikorerane imitwaro nuko ibizi yuko mugenzi wanje yofasha kwikorera umutwaro wananiye. Kwigana Imana nk'abana bayo, kwigana Imana nk'abana bayo, aho twoba turi hose ntitwaza dukangwa ni state turimo n'igihugu turimo. Yabidushizemo ibizi kandi iyi irabizi, yadushize muri bino bihugu bizi. Aho kwigana ba nyiri igihugu, iyo iratubwira ngo mwigane, munyigane, munyigireho. Sinzi ukuntu nota Yesu kaza kwigana umuntu nasanze udaheruka gusenga, udaheruka kuja mu ikanisa, abona mu imbuto y'umwuka iyo ariyo yose, cyangwa ukuntu no kwigana televiziyo. Yesu yaravuze ngo munyigireho. Amen. Nimba unaniwe, genda umwigireho, ngo ni umugwaneza. Kwikorera ntibigoye, n'umutwaro wayo nturemereye. Wagiye tubivugana kenshi, aza guhura n'umuntu wari uzi yuko nimuhura muzorwana, ariko mwahura mwaramukanya. Nigeze kuba ndi ahantu mu Mujinja kera, umuntu ndasinzira, umuntu araza mpagarara hejuru. Yari afite icumu, yashoboraga kurintera. Bari bano bantu tutahuza cyane, yashobora kurintera, ariko yarahampagaze hejuru. Numva ikintu c'icugara mu iruhande rwanje, ngo nicure ngo nkanguke gutya, ubona ari umuntu mpagaze hejuru. Umutima wanje uri ndakazana kubera yo umutima wanje ngo ariko iwe abanza kundamutsa. Wabandi abanze kundamutsa, numva umutima wanje wamisubira mu gitare. Nubwo twaba dufite abanzi bameze gute, iyo twamenyeranye nabo, iyo twamenyeranye wa muntu twitaga umwanzi, iyo washoboye wewe kumuramutsa, biza bitabuguza bitibura, biza bigabanya bwa bugome. Iyo wabanjije washoboye kumubwira uti babarira, twarabivuze rero, biza bimaraho bwa bugome, mwembi mugakira. Uyu mugabo waza bita ngo ni Martin Luther King wa hano muri kino gihugu, igihe agaza abwira abantu ngo barwanye ivangura, yagaza ababwira ati mukaza muceceka, niba bakubita muzaze muvuga yuko babakubise. Aba bantu nibumva yuko muri mukubabara, nibumva yuko mwababaye, bazoreka kubakubita, bazoje mu ijuru, kubera yuko baretse ubugome bwabo. Kandi namwe muzareka kubacira urubanza, ejo n'ejo bundi muzajane mu ijuru. Ariko mubabwire, nimuceceka bazogira ngo nimuceceka bazogira ngo ntimuza mubabara. Uzaza ufata ikibazo cawe, ugenda ukivuge, ugenda ukivuge, ubwire Yesu, wongere ukimubwire, ntazarambirwa yuko twaje kubimubwira. Iwe ntazarambirwa mu by'ukuri. Nubona jewe narambiwe, ntukarambirwe, uzakimubwira. Narimba hanguye, kandi nubona byanze, nubona bidahaye bicamo, gende wegere pasiteri, cyangwa ushaka umuntu umwizerwa kumubwira. Azabwo natwe nubwo turi abapasiteri uhura naco, ico kiza gituma yuko natwe ubwacu ni ngombwa ngome tubone umupasiteri negera nkamubwira ibyanje, akambera umushumba rwose, nkamubwira nawe akamfasha. Ushaka kubabwira nuko ibintu byose bizabishikwa. Twigire kuri Yesu, arabiduhanguriye. Twigire kuri Yesu, yaratubwiye ngo tuze tumwigireho, ni umugwaneza. Turi mu kuremererwa bitakagombye kuturemerera, turi mu kuremererwa kubera yuko tutagiye kubimubwira. Yiteguye kutwikorera imitwaro, yiteguye kudufasha, yiteguye kutubwira uko tubigenza. Yaravuze ngo mwese abarushe n'amaremerewe, ukagira ngo ubushawe ntibizi,
ni wowe uza wibesha gutyo. Yego. Ni twebwe tuza twibesha mu ntibizi, irabizi rwose rwose. Nimba yarahamagaye abantu bose nawe urimo. Yego. Kandi nimba yararuhuye naka uzagerageza kureba inshuti zawe. Hari umuntu wari ubwowe cyane ariko uzi yuko Imana yamuhinduriye amateka. Yego. Ukamwegera ukamwose, wewe byagenze gute ngo biriya bintu bihinduke, ko nari nzi ko nawe byari bikugoye. Ko nashaka kubabwira ngo mureke guhisha umuruho ishako, mureke guhisha umuruho. Iyo bumwe cyangwa myinshi ni imiruho. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange mbaruhuje. Arongeraho kandi ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza yiteguye kubikorera byose, nta kiza kimurambira, nta kiza kimugora, nta kimutera stress. Yiteguye kutwakira. Amen. Yiteguye kutwakira no kudukiza iyo miruho yacu. Yego. Ejo narababwiye ngo ibihugu tumaze kujamo ni byinshi, birimo imico myinshi. Yewe ni mu kubabazwa nuko ariyo turimo kwiga. Cyatumye nzana iryo jambo, nabo ndi mu kureba bacu, bagenzi bacu tuturanye turi kumwe, n'abarya bacu twazanye tubana twavanye iwacu. Yego. Muri mu kuhura usanga yarahindutse. Usanga karakora ibintu bisa n'ibya hano. Yamara akakubwiza ukuri, akakubwira ngo this is America. Yego. Akabikubwira gutyo n'amakonsekansi yose byazanye, akakubwira ngo hano turi muri Amerika tukiri mu Gatanga. Yego. Nyamara impano zose z'umwuka zose nazikuye mu Gatanga. Imbuto zose z'umwuka zose nazikuye mu Gatanga. Yego. Nta nimwe nemerewe guta hasi. Nta nimwe nota hasi kugira ngo nigane umuntu wa hano. Yego. Nawe uri muri Australia, impano z'umwuka wahawe zirya zagaza zikuruhura, zirya zagaza zikubwira ngo genda uje gukora ibi ngibi, wongera uzibyutse uzikoreshe. Ejo tukazoremererwa n'ibitakagombye kukuremerera mu by'ukuri. Abayoborwa n'umwuka ibyo byose baza babisuzugura, tuza turangiza kure cyane. Yego. Abaza bayoborwa n'umwuka baza babona. Hari umuririmbyi wavuze ngo na imani inaruka. Biza bituma turangiza hakurya y'ibigaragaza, tukabona intsinzi. Yego. Tukongera tukarangiza cyane, tukabona ejo tuzamererwa neza. Yego. Ukababona abwira Satani ngo twivuge hejuru, nubwo uyu munsi byagenze gutya. Ukayibwira ngo nubwo byagenze gutya. Yego. Yariko ndabyumva. Miruho yacu hari uwemereye kwitwikorerera. Amabwira ngo twongere tureke guhisha imiruho, tuyibwire Yesu niwe nshuti ihebuje. Nta n'indi imeze nkayo. Byose tubimuganyire. Amen. Bakristo batuye Australia n'abagenzi bacu batuye muri Europe, twebwe twari tuzi yuko Imana iziruhura imiruho. Iyo tuhaye turuhuye umunsi wa none twongere tuyimuzanire. Yego. Tureke kwibesha yuko igihugu turimo kizadutabara. Yesu nkiyamenya yuko Amerika izontabara, aba yaravuze ati mwemwe ababishe n'abaremerewe mwese muje muri Etats-Unis. Yemwe abarushe n'abaremerewe mwese mushake viza muje Burayi. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange. Amen. Ongeraho n'iryo jambo ryiza ryo kuvuga ngo tumwiga. Yego. Iyo umuntu yarangije hano, so tuvuga ngo
so tumuherekeza tuvuga ngo aruhutse imiruho yiwe imihate n'imiruho yose araruhutse ariko ajanye n'imirimo yiwe. Yego. Ajanye n'imirimo yiwe. Bibiri ikavuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Izi stress niko nanga yuko zitumara hano cyangwa zitunaniriza hano. Yego. Umva wananiwe cyane. Dukwiriye kwihangana tukageza imperuka nibwo tuzakizwa. Amen. Dukwiriye kubyihanganira. Nitubivuga vuba ntabwo bizahinduka ibigaragaza, nitwa tubivuga hakiri kare ntabwo bizahinduka ibigaragaza. Uzazubona iki umurwa wawe urushe, uzazuvuga vuba, uzazugenda utarakuremerera cyane. Reka mabwire ngo Imana idufashe turuhure imiruho yacu. Amen. Kandi abari bamaze kuruha twumve yuko twayimushira. Nari mbabwiye ngo ni mu bunanirwa kuja gusenga, kubera ko iyo umuntu yarushe cyane azanirwa gusenga ndabizi naje bizamembaho. Iyo wananiwe no gusenga uzaza ugenda wegera umushumba umubwira uti mfashe, nagiye mu ntega keya ahuye n'iki habe nubwo byoba byinshi bingana gute, nubwo byoba byinshi bingana gute, nimba yemeye kwikorera imitwaro y'abantu bose bariho, bivuga yuko nubwo yoba myinshi ingana gute tayo muremerera. Aroroheje mu mutima. Yego. Turangize dusenga Imana. Yego. Mbabwiye ngo reka guhisha imiruho yacu. Kabiri tugende twigane uzituruhura. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye yuko wadukinguriye amarembo akwegera cyane, amarembo yo kukugeraho, amarembo yo kukuvugisha nk'abana bawe, amarembo yo kukwita data niko wavuze kuri data. Iyo twaguhamagaye gutyo uzawumva utukuza ukatwirira imbabazi ibyari bitugoye byose uko byakabaye. Baratubwiye ngo tuzanire bitwaze. Mana wikorera imitwaro yacu kandi uturinde kuzaza duhisha ya yindi yaturemereye, ya yindi yatugoye yose idukureho rwose. Bakoze kuri aba bahereza kuryama neza kandi gufata ingamba zihagije ejo tukazaherana n'ibibazo mu izina rya Yesu. Amen. Amen.